uloyicala njengenkomo izohlatshwa ingenadabu lapho. Jesu ngevangeli, ngoba ivangeli alisili isonto likasibanibani. Ivangeli kusuke kukhulunywa ngamandla kaNkulunkulu. Incwadi yamaRoma isahluko sokuqala chapter 15 verse 15, 16, 17 uthi uPaul anginawo amahloni ngevangeli, ngoba ivangeli lingamandla kaNkulunkulu okusindisa lona lowo okholwayo. Ngibonga-ke ukuhlangana noJesu bazalwane, ngiyinto engena-address, khulele emgwaqeni. Abazali bami behlukene, uma wami ezama amatoho ukuthi siphile. Ngakhula ngiyinto emunyu, ngakhula ngiyinto enamahloni. Njalo mangibuka uJesu nempilo yami ngiyangimangala. Mina bazalwane ngangakwazi ukuxoxa nomuntu. Mangena umuntu la sihlala khona bangithende sisawubona, phambana naye sekuphelile. Ngaba nenkinga uma ngihlangana namandla kaMoya Ngcwele ngo-1974 kufika itende ngakithi, hlale ngifakazi ukuthi nalo la ngifice emqashweni. Kodwa uJesu wayazi i-address yami ukuthi ngizotholakala kuphi. Nangaloko nje ngiyambabaza uJesu bazalwane, akafani namanye amakhosi. Sengiyazi namhlanje ukuthi into eyenza uJesu adirect itende lize liyofika eCloudwater, laba bengazimuntu ukuthi ngikuphi. Uthi Isaiah 49 ingoba kanti ngibhalwe la, iy'ngange zami ziqoshwe la esandleni sakhe. Usho ukuthi akubanga inkinga kuJesu ukuthi afunde la esandleni sakhe, adirecte iy'nceku zakhe, ayigcwalise ngoMoya Oyingcwele, ziyoprofethe elokishini laseCloudwater, ziprofethe njengoba ziyaliwe. Ngiyambonga uJesu. Makufika amandla kaMoya Ngcwele empilweni yami, iwona-ke angishintsha, angenza ngakwazi ukuxoxa njengabantu. Washo ukuthi kuyangiphoqa, njengoba ngibiziwe ukuthi angimemeze, kufanele ngijwayele nje ukukhuluma nokumemeza, kuphele nalento yokuzenyeza. Ngaba nenkinga mangizongena ethimini kaBabungithi, ngishawa nje ngokuvale nokuthi angikaze ngihlale nomuntu wesilisa okuthiwa ubaba. Ngitwe ngizobheda phela mina, ngizobheda. Kodwa ngiyambonga uJesu ohlangabeza njalo isidingo somuntu. Ngangena ethimini ngahlangana nomunye usisi omdala nje ewuyena, kodwa kwase kwakhona omunye bazalwane owayifakaze ngamangala. Ngangiqala mina ukuzwa imfakazo, ngoba mina bengumuntu wesonto, ngazi ukuthi ihlobo zami bathandekayo, sasazi lokho nje kuphela. Uma ngingena kuleli yatende ngizofakaza lesisi engithi uwinji, ethi ngina 40 years umzimba wami waziwa indoda. Basho ukuthi ukhuluma isimanga
thina sazi uyihlobo zaba siyazi lento avula amehlo kakhulu wathi umzimba wami uyashelela njengebhodlela uphathwa yimina ngedwa ngase ngishilo lana namanga mina ngaza amavolontiya lapha ajola namadodana wasemnikwa lo omunye ithuba bazalwane wathi lo nginengane ena 3 years wathi ngiyithole ehlathini wayesathi uma ngiphuma ngilodwa umfana mzalisele ngane angithi wayizwa le language ukuthi hayi mina ngiyaqala ukuzwita nje uthi ngathi mase ngifaka ibhlukwe lami isoka lami lingilande ngesithuthuthu uthi lingeqeni lifike lisidumise esagweni drum via uthi ngishaya ibhlukwe lami ngiphume ngokothe lesithuthuthu uthi ke ngazala lengane into yaphindeza ngizohamba ngoba kuzasazi uthi ngina 3 years ngihlukene nesoka ngihlukene nokulalwa kusho ukuthi ingane yakhe isina 6 manje ngoba uhlale lapha ebumnyameni 3 years ezala lengane manje uthi kithi usena 3 years futhi engajoli engalali engakhishwa mina ngomuntu wesonto angilazi lolulimi amazi nanginenkanyana yami athi kusasa ngizovuka ngiye lapho ehlala khona ngithi ake mphinde amazwi ayizona ukuthi ngizovuka ngiyobuza ngaze ngibabuze emsebenzini namhlanje ngoba bavela kwenzeka inhlekelele ngomhlaka 9 ngoLwesithathu kuDisemba 1974 ngumsindiso omdala waselutheni ngigqoke ijoyini kodwa kwehla inhlekelele ngavakashelwa amaZulu ngahlangana nomoya ingcwele impilo yami ayiphindanga yafana lento engangiyiyo konke nje lokhu kusongana koqane mawuluzo umkhulumisa umphinde ukushinte yodwa izovele ngipheka kahle inyembezi ngenomkhokha uthisha wayifundisa uStandard 5 lapha eClermont othi uthisha uMpanza ngikhona ukuthi usayihambele emhlabeni kwathi nje kulivayizwa bazalwane angithina sasifunda ngesizulu uyosiqala isingisi lapha kwaStandard 7 bekhathi uqala ukuzwa indaba ngesingisi manje ke kuyarevayizwa ngowokuThoba kuzobhalwa aveseke uthisha uMpanza athi class phakamisa amakhanda zingaki izindlela zokukhipha amanzi angasadingeka emzimbeni angithi kuzolula lo namanje mangawubuza singaphakamisa sonke ezileqineni saphakamisa sonke ngoba indlela zokuphuma kwamanzi angasadingeka emzimbeni ziningi wasuka ngazi ukuthi namkwabazele wathi langa angithi mina ngwakalala ngisukume ngisho answer right bazalwane ngithi ukujuluka amazi nayo wayinani avela thikimi juluka-ke ngiyafika lapho usujulukile athi ufuna ukuyafika kimi sengijulukile ushike ejule kangaka ngamjulukele wathi efika kimi ngangimanzi the ngiyajuluka kwenzeka lento athi afuna ukuyifica isikhona phuma amanzi ashisayo emakhaleni phuma ashisayo emehlweni sengiyilulu nje angihayi
useklasini kwamuntu ngitshele ngithi sengiyathula-ke manje isho lento yami ithi hlohlohlohlohlo ihlohloza-ke wajapha uthisha wajapha iklasi ixoxa phela into engangiyiyo bazalwane umoya engcwele engakafiki kwaba i-break-ke kwaphuma uthisha ney'ngane zaphuma ngasala ngedwa eklasini ngayitika ngokukhala ngazitika kodwa ngiyitika nje sengiyayitshela ukuthi angithule phela ngithi ngiyathula lento yami yesibibithwane iqale phansi washo ukuthi-ke masekuye kudinga nami ngiyisethe ungena omunye uthisha manje ongashongo ukuthi angijuluke nangibe right kwadlula iy'nsukwana bazalwane ey'ntathu kwaba i-lunch saphuma sothenga amagwinya ngalela sesangweni koma igwinya noma mtsofu bayamazi umamtsofu abadala masibuya sabasulayini nabangani bami lothisha ube nabanothisha everandi abese ngibizile athi wozalawe nangani ngizobazalwane la into ethizayo la abese ngifika athi kwakushoniwe yini ngale into yami hamba igwinya lami ngalidla kabuhlungane sehlangene nento ehlohlozayo ethi angiphinde ngithi uJesu namandla akho okuvuka kwabafileyo ngiyaqinisa ukuthi uyasishintsha isimilo somuntu akamani uJesu ukuthi ufake nenkanuko kuphela kodwa makufika umoya kufika umuntu wasezulwini ozofaka isimilo sikaJesu kumuntu namhlanje angisakhalakhala ukhalakhala agcina ngisanda kushada nobaba Madlana angikhalela sitere ngibone ngathi kusho ukuthi umhlaba nje usungiphelele ngiyalala ngibona le ndoda ngiyavuka ngibona le ndoda ngiyalala ngibona le ndoda hayi ngangabhlesa ngokukhala athi kwenzeni ngithi lutho kodwa la ngithi hayibo abantu bebhubha kangaka emhlabeni sekuyimnjena le ndoda ngiyalala ngibona yona ngiyaphaphama ngibona yona ngiyathandaza ngibona ngiyavuka ngibona yona kukhulunywa ngomuntu engene ehlala kumuntu hlala engqondweni hlala emlisweni hlala emzimbeni hlala egazini hlala emathunjini uhlala yonke indawo ngithi sengifakazile okanye usafuna ngifakaze futhi hayi umfakazo yami ibothisha uphansi acisho ngamphinde esengibuza ukuthi kwakushoniwe yini usafuna ukuthini into yami ehlohlozayo bazalwane ngiyambonga uJesu umphefumulo wami uyabonga noma inkosi ikhuluma into okudinga vele yenziwe yiyo iyaxoxa kumoya engcwele ngithi Nkosi mina ngikwazi ukukhuluma ngawe
mina Nkosi akwazi ukuriviva impilo kakhulu yabantu besifazane. Izolo sixoxile ngaze ngaxolisa ukuthi akulona uLwesine obaba bangezwa sengathi kukhulunywa nalolu hlangothi. Kodwa Inkosi kubekile ukuthi akukhulunywe nabantu besifazane sebezodilika entabeni. Uma izwe lihlaselwa amandla obumnyama noma ngaziphi ikhathi la iBhayibhelini, umuntu wokuqala ocathangwa yizulu licabanga umuntu wesifazane. Kodwa amadimoni nemnako yalelizwe ayazi ukuthi uNkulunkulu angathola umuntu wesifazane, umbuso kaSathane uzokuvelelwe. Bese kidlabeza abantu besifazane, indoda, zingane, ngithi ngiyaphuma nakho sekunabazukulu, indlu yavuza, impuphu iphelile, baze bayincema abantu besifazane bathi bangama-abnormal. Basho ukuthi badonsa inqola netrailer yakhona. Yonke lento abayithwele iminako yalelizwe. Yenza noma izulu liqalaza phezulu linamatholo Dibora abathi beganile babe nesikhathi sabo sokuphuma emizini yabo bayoba nesikhathi sabo noNkulunkulu. Ngoba iNkosi ngeke ikuthole ulapho lokhu ukhala ngengane. Inkinga nje zingane, inkinga nje ukuthi imana yikho kade kukhulunywa emini kuthiwa inhliziyo yenu ingakhathazeki. Ixoxa nomama mama ebika inkinga yengane, athi ingane yami, ithi hawu Nkosi yami usasele kuva kangaka, wawuyithathaphi ingane? Konje wayithathaphi ingane? Umuntu loba uNkulunkulu umuntu jobana sihamba simemeza bona labo bantu wanothi ingane yami. Akekho umuntu onengane bazalwane, akekho umuntu onengane, akekho umuntu onendoda, akekho umuntu onomfazi, akekho umuntu onendlu, akekho umuntu onani laphansi komthunzi welanga. Izwe liyabhubha, abantu besifazane balibele iminako yomhlaba, libathe liyadlulisa likaNkulunkulu lithi ngizothuma bani, ngizothola bani. Bonke abantu baxakwe izinto zabo. Haleluya. Yasibazalwane uJesu evuka kwabafileyo, njengoba kade kwakwenzeke lenhlekelele engaka yokubanjwa kwakhe njengeselelesi, eshaya, efelwa ngamathe, ekhaswa ngempama, kuthiwa profeta ushawe ubani. uJesu athule njengemvu iphambi kwabakhonti. Ileso sikhathi abafundi abaqasha ngaso bathi uJesu wenziwa njani, thina singoba bathi inyawo zami mthethe. Isikhathi avuke ngaso ethuneni kwakuyisikhathi esitense bazalwane. Ngisho ngisifanise nesikhathi sika-COVID. Lawo bona umuntu ehambisa okwentondolo emgwaqeni emfakulu. Kodwa kungathandazwa, kungahlangana, kwabonakala nje mthandazo, niyadutshula. Kodwa ngaleso sikhathi asinjalo emhlabeni, uJesu wavuka kwabafileyo, wathola ingcina lishone bengayiduzi. Abantu besifazane ayisebafika amadoda ethi asicheke phela ngoba
wathi ngosuku lwesithathu uzovuka. Asibheke mabefika oPetro befika bathola ukuthi ithuna itshe ligiqiwe kuselidwa balunguza akekho zindwangu zodwa bayemuva lethi sibuya khona ethuneni zindwangu zodwa uJesu akekho abesifazane nabo bafika indawo efanayo bangena phakathi baze bathola ukuthi kukhona indwangu akade boshwe ngayo efoldiwe yabekwa lapha baphuma abangagoduka bahambisa umbiko ombi bazule ensimini yamathuna bakhala uJesu wezwakala ethi Maria kwasho ukuthi lona iphimbo yalizwa kodwa kanjani wathi Rabuni wathi uJesu mangithinti isazoya kubaba ngangithinti uJesu wamethemba umuntu wesifazane ukuthi anginike yena umyalezo ukuthi akaphuthuma ayotshela abafowethu ukuthi sesiyohlangana eGalile akaphuthuma nibatshele ukuthi siyohlangana eGalile hambani ke ngoba sengimtshelile abantu besifazane abangabuzwa ukuthi ngalesikhathi mayivuka ingane ekhaya zokwenze njani umyalezo agijimisa uMonyazi eyotshela abafowabo bakaJesu ukuthi inkosi ivukile ikhulumile nathi bazalwane baze wahlupheka uJesu uswela abantu abathambile okukhulumeka kalula nabo abantu abanezimo ezibenza bakhale njalo abantu abanenhliziyo ethambileyo uyababheka kodwa lona unabo kwakhe hambani notshela abafowethu khona ibandla-ke elingihlekisayo leli bandla lithi umuntu wesifazane akakhulumi umuntu wesifazane akhona afuna ukuyazi ukuze ndodele ekhaya umuntu wesifazane wakhuluma noJesu ubuso nobuso uJesu evukile kwabafileyo wamethemba ukuthi lo myalezo noma kunje ngalesikhathi kodwa ngizothola abantu abazokwazi ukushushumbisa angithi umuntu wesifazane into enganakekile kuyabona angithi into enganakekile kanti asinakekile nje siyashushumbisa manje ngizona sithithile bakaDibora ukuthi Dibora wayeganile angiyekele amantombazana angaganile nje mayintombazane nje ukhathalele kwenkosi anginiyeke ikotele istaff uDibora wayenendoda engesiye nomfelokazi kodwa wayenesundu lakhe lapho wayethi mayisenze yonke into aphume ayesundwini lakhe thwala liphakathi kwey'godi ezimbili isihlahla sesundu esibizwa ngokuthi isundu likaDibora. Jesu uswela abantu besifazane njenganjalo abanesikhathi abamnika sona empilweni baziyeke zonke ezinye izinto zikhona ngoba banake izinto ikaNkulunkulu ngiqinisakisa uNkulunkulu nake zakho kodwa unake zakho uyinaka kusemgugikathulo unake into zakho kanti mawunake ikaJesu uJesu unake zakho. Hallelujah. Bantu besifazane
Niyalibona izwe ukuthi linjani. Bathi mabekhuluma obabala bekhuluma nangama-system bekhuluma ento ubona ukuthi izwe lisemnyameni. Umbuzo ukuthi liphi ibandla? Namhlanje umoya kaNkulunkulu ubuza ukuthi bapha abantu besifazane. Nampa abantu benaka into zabo. Bacinga into zabo abantu. Silala nje semthabeni. Sokuhlabini ngesonto. Sokuhlabini ngesonto. Babuyela kwasikhwela. Bayonaka izinto akade bevele beyinakile bezala. Akekho thatha isinqumo sokuthi ngizoba nesikhathi noNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu abeke isandla sakhe phezu kwempilo yami. Akuguqula ingqondo yami. Akuguqula indlela engibuka ngayo. Nkosi Jesu akunako kwanele. Nginika uqobo lwami. Kodwa abantu basukana nje babuyele ey'ntweni zabo. Abanye basathi sakhathana ziy'mpontshwe manje. Kade nogcina umbhede wami. Kade ugcina umbhede wakhe. Onofoselayo. Awuyimpontshe eplazini. Khona kumnandi kodwa awu iy'mpontshe zakhona. Bazalwane, umuntu ebuye entabeni akafani noma kade engakaze aye entabeni. Umuntu ozwile ukukhuluma kukaNkulunkulu akafani nomuntu ongezwanga. Nangoku uDibora kwathi u-Israyeli engenambusi, u-Israyeli edukile njengemvele nabelusi. uJesu wathola inkosikazi. Inkosikazi yahlala phansi kwesumbu. Ithi, Master, speak. Thy servant here. And I'm waiting for your gracious word. And my soul is longing for ukuthi ngizwe. uNkulunkulu ufuswela abantu abanjalo nje. Bantu bakhalela iy'ngane zabo, amadoda abo. Izothatha isikhathi sakhe uNkulunkulu. Bazalwane, umoya kaNkulunkulu uyakwenzisa ama-duties akho. Kodwa futhi umoya kaNkulunkulu uyakwazi ukuthi akuthathe wena futhi ayokuhlalisa naye ukuze ubudlelwane benu bunganqamuki. Bese ngibabazalwane base ebandleni lamazibulo. Haleluya. Sizwile ngoJoyela izolo. Lo awanqoba leya ndoda ewujayele. Eyumkhuzi wami ney'ngole zu-90 zensimbi. Lo Joyele indaba yakhe ayibanga ngaphandle, kodwa yaba ngaphakathi emzini wakhe. Uyathekeza emzini wakhe. Waphuma ngoba enesundu lakhe ahlala phansi kwalo endlini yakhe. Wezwe izwi lithi phuma, waphuma. Awunasi isitho esifunwayo. Wathi umuntu, angithi kuthwela sikhuluma njengamazwi kaNkulunkulu. Siprofetha njengoba siyalila. Wathi umuntu mqhwebe. Ukhona umfazi nje mfa ongaqhweba indoda emkhuzi wephathi wezendlini. Wayazi nomama ukuthi endlini yami kuhlala ipresence kaNkulunkulu. Wazasikora. Masingena lithi iphimbo mlalise aphumule membese ingubo. Wathi ucela amanzi. Yathi iphimbo nikubisi khona ezolala zwi. Lo wesifazane akabophile isukesi waphuma. Indaba isendlini yakhe. uNkulunkulu unika isizwe sama-Israyeli ukunqoba ngaye
indoda ikhona, iy'ngane ikhona, amabhoko akhona, iwashini ikhona, yonke into ebheka umuntu wesifazane ikhona. Kodwa waba nesundu lakhe phakathi endlini yakhe, wasiqoba isitha. Sizwile ukuthi mase silele ezwini, wathatha isikhonkwane, wathatha isando, wasibethela emhlafulweni sathi inhlabathi. Webantu besifazane, webomama, nanti izwe lifa nathi bazalwane, nanti umhlaba ubhubha, uNkulunkulu ucinga umuntu wesifazane. Angisho ukuthi akamcingo wesilisa, inkosi isebenza ngabo ngey'ndlela zabo. Kodwa uma kuxakekiwe embusweni wasezulwini, umuntu oqala ocingwayo umuntu wesifazane. Inkosi bese yenza ikhambi ngaye nalo usebenza khona, yenza iqiniso lokuthi inani isundu lakho, noma uprinsipali wesifazane ayenza amajuti zakho. Kodwa akekho umuntu onganyamalala ethoyilethi. Alikho nje icala ukuthi uke wanyamalala nje noma 10 minutes. Kuze kwaziwe kulesikole ukuthi lo thisha, lo principal unesunda ahlala phansi kwalo. Izwe liyabona bazalwane uma unesundu lakho. Indoda yakho le oyisaba kangaka izothi kuyasika injalo. Indoda mayihlala nomuntu ophethe amandla kaNkulunkulu iyazi uAbelina ngabibikho emhlaleni bami uthi awumfakelanga imali awuzange indoda ayikwazi nje ukuthi wena uyamembatha uKristu. Haleluya. Awubakithi awusekukubi, sekukubi. Ngishiza ingane oyizalayo, ma unesundu lakho ziyazi. Ngisho iy'nkukhu ey'segcekeni, ngisho iy'nkomo ey'sesibayeni. Umuntu bazalwane ohlala noNkulunkulu akakhohlakali, ngeke kuthiwe ucishe wafana. Haleluya. Nangu Esther, amaJuda banqunyela ukufa. Inkosi yathola wesifazane u-Esther, yagibela phezu kwakhe, yathi asibambeni ibhande 3 days dry fasting. Yonke into isisethiwe ukuthi ngosuku oluthile imali uHamani seyikhokhile esikhwameni sombuso, iy'ncwadi seyiphumile. Laba bayisitha sabaJuda bancenzana bodwa, bathi ngomhlakabani iyaphela nje iphela umJuda. Inkosi ifaka isignature yayo. Kodwa ngiyacela ukusho ukuthi uNkulunkulu wathola umuntu wesifazane, wamthola bazalwane, wamthola ozila ukudla, walalela. Ukulalela ngezikhathi zonke kuyakubiza uphila kwethu, uyalalelwa. Ngiyathanda maselithi ngezikhathi zonke, ngoba mase sithi ngesinye isikhathi lesi esinye uEsther wayengeke ayiqobe lento ukuba wayewumuntu olalela uNkulunkulu ngezinye izikhathi, ngezinye. Kodwa kwakudinga lalele ngezikhathi zonke. Nkosi sesizilile, kuthiwa akekho umuntu ozoyongena endlini la kukhona khona inkosi ingambizanga.
uzobonakala nje la ibhekene lenkosi engabizwanga akafe kodwa amandla kaNkulunkulu nodumo oluphezu kuka-Esta nesunda aphuma phansi kwayo wathatha isibindi wathi angife mangifa manje mangifa angife ngiyakhona enkosini angena wena egcekeni waqondana kahle nenkosi ihlezi esihlalweni yayisishilo inkosi yathi khomba ngentonga yegolide isho ukuthi ngena bazalwane ukuhlala noNkulunkulu ngeqiniso ayikho into engema phambi kwakho cha noma singesho ukuthi amen kodwa kuyiqiniso lokuqala nelokugcina izinto obona ngathi sihamba siyafeyila suke sesifuzula ngamandla ethu le ndaba yokuthi kade hlezi naye ulalela yena manje ukuthi uthini uthi ngena enkosini noma ingakubizanga mayithi fa uzofa yambiza inkosi yathi ukhala la wathi ngizobika sasa indaba yami kodwa ke bengizocela enkosini ukuthi ngenze idili ngibizele etafuleni inkosi kanye noHamani khuluma ngesitha sesizwe sakhe umoya oyingcwele okunika amasu bazalwane angibonisa ukubala indawo emhlabeni esengiyinyathemile ngimemezela le ndaba kodwa kukhona imfihlo engingakwazi ukuyichaza anginayo experience yalomsebenzi anginayo njengoba abantu abaningi bangathi ngcono uma usondela kubantu badlala uzokutshela ukuthi amathiphu alomsebenzi ahamba kanjani njalo uma ngifika endaweni ngithola idirection entsha angikwazi ukuthatha iy'ntshumayelo engiyishumayele kamasho zashisa ngithi hayi ngiyobhobolo ngihambisa iy'ntshumayelo ey'shisayo njalo ngithola indaba yendawo inkosi engibeke kuyo ngithola umyalwa ngithola isabhulo ngendawo inkosi engibeke kuyo angikwazi bazalwane ukushumayela intshumayelo ngiyiphinde ilokhu ngaba khona angikwazi ukushumayela intshumayelo ngiyiphinde ngingabuye ngilifunde izwe ngake ngalifunda kodwa uyena ofaka amazwi haleluya konke emnandi yenzeke ngolezane ngo-203 ngesikhathi ngingenelwa ile yansizwa eyizomdubulela ekamelweni usho ukuthi kwakuxoxiwe ngokungena kwetende kwakuyiphi langenani nangokumbulala nangoke sengikhomba ngonyawo lwenkuku phakathi ekamelweni enhlanhla nangu umama umhlolo engathi mangithi Jesu wangizwa sengidumisa sengigcwele ipassage lakwakhe waphuma wathi wenzanjani ngithi umuntu ungenela nesibhamu ekamelweni umama umhlolo wagijima nkosi yami isidudla sayothenga umuntu ekamelweni nesibhamu kanti mina ngiphume ngikhapha yena mina ngindiza i-comfort yakhe yokulala engilalise ngayo umama umhlolo yasala emnyango mina ngindiza nasengima ngenyawo mase ngophuma emnyangweni osekamelweni ngiphakamisa izandla ngithi ubani onjengawe ubani onjengawe nalephi yokukhonjwa ngesibhamu niyayiqala angeke experience ukuthi ukukhonjwa ngesibhamu ukwenze njani sengiyazazi ze-science yobumnyama ukulunjwa ngamalungu nemithi nokuthunyelwa ngabazulu kodwa ngangiqala ukukhonjwa ngonyawo lwenkuku la ibiza igama eliphezu kwamagama onke
igama elithi Jesu lenza umbulali wasiphinda njengemali akafake ngisho icathulo mhlawumbe wayeshiya eminyaka ngazi ukuze ungabikho into enenhlabathi mayihambe ezwakala. Ngikhuluma ukuhlangana nempi yokuqala kodwa-ke nansi indaba yami emva kwalokho kuhlaselwa itende lagcwala laqhaqha iy'keti yonke into ethi nje NUF abantu badonswa ngomagnet baqhamuka iy'godi zonke zephandle itende laphenduka i-umbrella lencane kanti ngithi likhulu abantu baba ngaphandle ngoba lokho nje kukodwa ukuthi uNkulunkulu uvikelana kanje kwakuyisimangaliso. Ubhale eBhayibhelini mhla ka-3 March kwakuzoba yiphasika in 2 weeks to come kuzoba yiphasika isitha sicabanga ukuthi kothi kungenwa ku-Good Friday eNquthu kunomgwaqo kuba amathuna ngezansi sicabanga isitha ukuthi kothi kugujwa lo mkhosi wephasika ka-203 umzimba lo uyokuqhumbile emathuneni phela mina ngobe ngingekho lapho kodwa bazalwane lo mbulali mayisekhona uyamangala ukuthi lo mzimba usuhamba kwangisana danti uyamemeza uthi nina nonke kukhathele nina nonke kusidwayo uzama kuJesu angiphumuze amemeza amemeza bazalwane indaba yami kaphela uDavide ethi uJehova wangiyala nokungiyala kodwa kangithumelanga ekufeni ithi ngiyophinda ngeke ngife ngimemezela izahlulelo zikaNkulunkulu into engiyiphilelayo ukumemezela izahlulelo zikaJesu. Haleluya philela lokho nje nawe ungathatha isinqumo ngempilo yakho ukuthi ngizoba nendawo yami la ngizobambana khona noNkulunkulu wami ukuze akwazi ukungenza usawoti esikhathini esinje. Akajabuli kakhulu ngathi bazalwane ngoba siqoqana la asicishe ngezwi lakhe athi silole inkemba zethu kodwa sisukela phindele la uqhamuka khona ufane naqala izwe liyashesha bazalwane umonakalo ugijima njengesiphethu samanzi liphiba u-Esther athola umyalezo uvele inkosi yenza iphathi umbize kabili uthe ubaba uMadlala emini imbongolo yazibetha bethi uthi imbongolo yambalela uBhili yami yathi ungishayelani kangaki konje yayi imbongolo ayifundisa abantu ukubala impuwana 2 kusho ukuthi wayesazoqhubeka eyibhaqabula uJesu wavula umlomo wembongolo yathi ungishayelani kathathu angiyona imbongolo yakho igibela njalo ngake ngakwenza yini lokho akusiyona imbongolo yakho oyigibela njalo. Haleluya ake bazalwane siphume kulo mlilo siyoba usawoti siyoba ukukhala akekho umuntu uzokunika iformula ukuthi yenza kanje kodwa udinga ube nesundu lakho la uhlala khona noNkulunkulu noma izimo zinjani futhi kuba mnandi mawushushwa ngenhlupheko abantu bathi thakazela lesi simo sedlule
ukuphatheka, ukhala ungaqedi. Kanti izona lezo nyembezi ezikhongozelwayo zethiwe egabheni likaJesu, bese inkosi ingayidluli inhliziyo eklebhukileyo. Yabona nje inkosi ikupha isipho sokukhala ubosebenzisa. Noma ukhaliswa yikhala, ngoba masikhala thina inyembezi zethu ayiphelela ziyethiwa egabheni likaNkulunkulu. Zilokhu ilinganiswa nje, yena qinisa athi ngeke ngiyedlule inhliziyo edabukile. Ake sithi thuthu ngenhla kwemizi yethu, sithi esithi ukunika uNkulunkulu ichance ngempilo yethu sisemakhaya ethu. Esithi nje ukuthi sithathe ixathwana nje kuthe lokuthi ngoba ngivusiwe kanye nawe, ngicela Nkosi ukufuna okwaphezulu. Lezi zinto esiziqokelelayo bazalwane ziyasala, yanixoxela ziyasala. Futhi-ke lezo kuthiwa amafa, amtshalizwa igama ubala wazela yona ndifa. Leli gama lithi nje ifa lisho ukuthi into efelwayo. Abantu bake baphungulalela into abangayisebenzanga. Kuphuma idumbu, kukhona joyakho anqade ngalaba yonke lento isole nami. Kanti naye akazi ukuthi insuku zakhe imali. Maningi amafa adliwe nguhulumeni. Ngiyaxoxa, idumbu igcwele amathuna. Abantu bebanga into abangayisebenzelanga, bebanga into abangeke bahambe nayo. Uma navuswa kana noKristu, uma navuswa obakuchilizo obakubheko. Bazalwane kade ngikhumbula namhlanje ingane zikaBabubheko zifakaza zikaBabubheko wase-Assembly zithi umama babuthakathaka. Mina ngangazimfakaze eyodwa ngabo. Okunye ngikuzwe esesenkosini ethi asikazi asikho isilwane esingakaze singile, ethi izenze langidla, intwala yangidla, yilokho kunye isibungu athi sangidla, yilokho kunye impumulo nami mangidlula lapha babayi angikhohlwa ukutshela umuntu engihamba naye uyayibona ibabayi mandiyele ingaka-right ithi zangidla impumulo kuleya ndawo. 1978 angikhohlwa uthi makucima isibane kuyimjondolo uzwe ngathi kuyakhemezela phandle, uzwe into kanti iy'mbumbulu ziyehla ngodonga. Ngangizwile lo mfakazi wakaBabubheko, ngabuye ngezwenye ukuthi kanti inqola yayihamba noseyili ngezinye iy'khathi kwashona ingane endleleni behamba bememezela le ndaba, ngoba le ndaba
isuitcase laba icoffin afaka umntwana osephumile emzimbeni bamngcwaba emgedeni omgwaqo banabaqwana avala ngenhlabathi akushuthi bazila vala ngenhlabathi sebeyadlula bayomemeza zithi iy'ngane zamabhemu bayifakaza zithi khona isikhathi la uma wababuthakathaka kakhulu wadinga yohlala isikhathi eside esibhedlela thina sibancane zithi iy'ngane zikababa wasithatha wayosibeka ey'ntandaneni washo ukuthi mina usasibhadela mina kusemsebenzini omkhulu sithi iy'ngane zamabhemu zake zahlala ey'ntandaneni uma wazesesibhedlela bebona-ke ukuthi ngeke uvele uyi-hijack idinga uqala ucabange ngengqondo yakho ukuthi inkosi ngahlushwa ukuhlupheka okungaka phela ngishayise khona izokasichazile ukuthi umfazi engalazi icebo likaNkulunkulu ngaye nendoda engalazi icebo likaNkulunkulu silokhu ngqubuzana nje udinga kube khona olalayo ukuze kube khona ophumuza icebo lakhe. uNkulunkulu akasiye umuntu ukuba qamba amanga funa icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho kulomkhuleko uma nje la uyazi kahle indaba yakho uyazi kahle indaba yakho nendaba yobizo lwakho angisho ukukhethwa ngisho ukuthi sonke njengoba sibiziwe sonke phuma kulomkhuleko uyazi indaba yakho necebo uNkulunkulu akunikeze lona. Haleluya. Athi amandiya efika ngisegama lakhe ngo-1984 afika amandiya athi, do you know Pastor Duma? Athi mina I heard about him but I've never seen him. Ngiyeza manje kusengihlala leThekwini sengqonisile. Angithi singesimama sazi uyinhlamba oyitholile uDimo. Ngoba izolahleka. Haleluya. Amandiya axoxa nami ngisetendeni. Athi siyamazi thina ubaba uDuma. Safika ekhaya lakhe. Silethe umuntu oyikhabishi. Lo muntu okhubazeke kusuka ekhanda kuye enyaweni ovuza amathe samthwala athi amandiya sisuke eThekwini sayofika ekhaya likababa uDuma safika kuthiwa akekho bathi unkosikazi wakhe owabamukela wabangenisa nekhabishi akube nesundu lakho unganali icebo uNkulunkulu akulethela la emhlabeni ungakalifezi. Angisesaphuma kulengqondo kasana kancela akhisheleleni hayi crash sebiyoma crashman kakhulu hayi thisha asebenza ashada senengane eziwu4
Thixo hayi noma senginalo sengidingele ukuthi abanema noma senginalo awuthunyelwe la emhlabeni uzozala ingane eziwu-4 bese uyafa ekhona umuntu othunyelwe leyo nto khona igama okhishelelwe ezulwini khona igama uNkulunkulu anayo nawe nomhlaba obhubhayo iso lakhe liyazula zulu lithi ukhona yini ngamtholaphi umuntu ongaba nesundu lakhe lasihlangana khona ngimnika amandla ami ngimnike iyalezo zami awu haleluya khona le nkosikazi yagcina igama kodwa eqinisweni kwakuyinkosikazi kaNabhali igama lithi Nabhali isila sesidakwa yathanda iBhayibheli ngoba lifihli lutho wena uzothi kodwa le nto ungayenza kanjani uma bephuza kanje nangu uAbigail wayehlala nesidakwa ngiyambona abantu laba badakwa bephela imidlalo umuzi uthi baba singaki ingane zakho ngishingane zakho mina ngisele mina obafana akazazi wathi lethola ubafana firstborn utshwala yibhabhalazi utshwala akazazi ezamantombazana uthi obafana zonke akazange afake ngisho idibilisho wayedutshwana khona stage indulela wena shayela phansi indulela uAbigail wadlula esidakweni wafuna isundu lakhe wasethunya kuthiwa manje kuyobulawa uqothwe ibhokote nesisekelo endlini kaNabhali ngoba inkosi uDavide ithe awungiphi isipho ngoba ngenkathi kuguda izimvu sayigada nezakho washo ukuthi sibula lesi esiyisidakwa asiboni noma kufika iy'thunywa zenkosi asiboni sidakile ubani eNdaveni ubani indodana kaJese yikhona lokho ikhulume ey'thunyweni zenkosi ayikho impahla yami mina ngizele angangitshela uDavide angindaba naye mina zahamba iy'thunywa zafike zamhlokoloza uDavide kanti uDavide vele indoda empi kodwa uyamazi uNkulunkulu kwakuyindoda yenhliziyo yakhe kodwa hayi uzilwile izimpi bafika nombiko lethi nesitabo lesi sishoka nje wathi nathi uDavide wathi ayihlomhlasela hey bazalwane kwakhona umusa kaNkulunkulu ogijimisa omunye phambili ethi wenkosi yami we-Abigail ingabuyazi wangena namasango wathi inkosi isendleleni nempi yayo awuxoxeleke wena njengoba uhlala urelaxile usuhamba sepheshelini usuvuka ngobhayikho
Thoba badlala usinyama ekuseni uyayose epheke ngebilisi uyayose ebusuku eyishise phakathi kobusuku. Angithi abantu masebesepeshelini bayitshela ukuthi hey ake ngicele ngestrong amandla wekulala nje kuvuke ngothela soke ngosika nje ibona akekho umuntu onomuzwa ukuthi inkosi wamthwala kwaze kwabanani ngenzeni Jesu le insuku eyiselo ngiphezona Nkosi ufuna ngenze konke abantu bafudumele ezindlini zabo badla imali yephesheya ngoba noma sebahlala ekhaya yahola hlupheka nje ngafunde ngola noma kuhlezi ekhaya iyangena iyakhala isele bhubhayo yavuma iyakhala isele uhola noma ungasasebenzi kodwa nanti izwe lifa nangu umonakalo nangu unyama bugubhuqela uhlaza bapha abantu abasebandleni lamazibulo bakuphi nendawo sesizothandaza haleluya khona ozenayo musubalekele ukumenyezwa uvumele ukuvala amehlo andawuzwe ukuthi Jesu uyaqasha kusihlo namhlanje uyaqashwa qashwa nalaba full time kodwa nala ngeqiniso uyazi ukuthi awukho full time kodwa ngeqiniso ujuluka endaweni zakho esemgcina iqala nje siyothandaza kwabani kuyakulo nawe ikhatha awuzange ube nesikhathi noJesu gcina icala khulu kulabo abathe sebe full time bazalwane siyambhuqa uNkulunkulu abantu bathi ba full time bavula ilento amagaraji bakhanda imoto yithi ngizobheka incebo ukhuluma hayi isatshitha gearbox yanele Jesu ungcono nje ungasho ukuthi full time mawazi ukuthi awukhulumi iqiniso usebenzisa isikhathi uNkulunkulu akunikeze sona nanku umhlaba ugumbuqelwa ubumnyama ziphi ithulo zasezulwini siko ela sifuna incwadi kaZakhariya sithandaza
lamina anginako bane ngizokunika uqobo lwami kontombazane khona la ngazi isuka phi kulamazonke ezansi ibisebenza esibhedlela isihlangene naleli lahle lasezulwini umpresbyterian nje umpresi wangempela kwesifatho bazalwa angisanda kufika kuleli yazwe lasehlathini istaff ebisebenza naso sagcina savalwa lesisibhedlela angazi noma sesavulwa ngazi ngicela ungangeni la kodwa intombazane esebenza esibhedlela kwaphenduka kwaze kwaphenduka umphathi wabhabhadiswa abanye bale njengey'godi zabo babehlangana esibhedlela bahlangana nentombazane enesundulayo kwasizakala kwaze kwasizakala umphathi wesibhedlela wabhabhadiswa ngoba thina asibona laba bantu bokushaya ngitshelile nabatshaya nabezwa Nkosi hambani niyokwenza izizwe ziba abafundi asibizamanga ukuthi sisho nje singakhathali ukuthi kwenzeke noma bebadonsa bonke kodwa isandla sikaNkulunkulu asikhombisa ukuthi sikhona ihlezi lapha ngemva kwey'thando zami ey'hleli kusofa ayihleli ngoba seyigugile nazi ngiyazibuza ukuthi ngibobani ziyangitshela ngibuza ukuthi ngiqhamukaphi bathi emvunyane asishoni emvunyane akunethenge mvunyana kusakhona ushifu umdlalozi nenkosikazi yakhe isidudla esitakhe la sathi nje sisena 2 weeks simisile wahlabelela uShelsi owayehlabelela abe uMC wathi nje mayithi sesiyezwini lenkosi laduma bazalwane lawisa amachanga nge-tennis ball i-second lalikhulu itende laselisukile sekunqamuka amaphozi sonke sacusha ucingo ubabdwaya sacusha kanti kukhona ingane ebilethiwe nomlenze ogogobele hayi bazalwane nayo ucingweni lameva waqaqeka umlenze ayisekho inkonzo kodwa uJesu namandla kukhona lapho-ke ngicela kungangihleki-ke ngithi ngiyazi ngiyakubeka iy'tshele sangena phansi kwaverandi kashifu uma nje ungeni laba abangena eqala bafake ikhanda manje hayi ukuthi sishawa ngamatshe ibhola uthi nje siququququ uthi ququququ awuzi ukuthi ngifike ngemva kwabani ufake ikhanda lakho ngaphansi kwezinqe zomunye nomunye ufake uzozwa abanye nomunye ufake lakhe wena kwezakho awusakhathalele lutho sesifikele ikhanda nje uvelando wawuncane ungenabusithwana sonke nofake lapho ikhanda kuqala abanye bafaka amakhanda phansi kwezinqe zabanye sothi akangesekho ukungcwele lapho akuvuleka ikhanda awubuzi ukuthi abantu besengijudela ikhanda lanqamuka bazalwane ithende lama-pieces masewufika la silala khona sithola ukuthi kunethile ney'mpahla esilala ngazo zimanzi
linile lisishayile isiqhotho mina ngisho mvunyane ngo-1986 bazalwane ngabuzwa intombazane eyisanda kufika ethimini yothi sisi uJesu kubelaphi-ke bakutshena athi mina ufunda baseKorinte uPaul usho kaningi athi kathatha ingozini zomkhumbi kathatha ubazalwane bamanga lento nje yokwehlelwa izinto into yendlela salithunga ithende bazalwane sasihamba nenalithi ze-umbrella siphatha intambo ethungeni athu savuka sawuthi inekulo sabizoshiselayo washisela amaphosi wathi mazithi nje 4:04 lama wathi akuthi 6 o'clock weza ushuthe beqalo haleluya athesta ama-mic manje asibeshile wozamu Jesu thina laba besifaka amakhanda phansi kwezinto zabanye hayi manje ikhona bafaka amakhanda wozamu Jesu wabhaphathizwa sase-faith mission angazi ukuthi kwaqhubeka kanjani emva kwalokho kodwa ngicela sibale njengembongolo kaBaba Madlala from 1986 unyaka kabani lo 2024 hayi 2024 shaya-ke iminyaka emingaki leyo 8 kanti leyo mbeko yatshalo baba 38 yaqhuma ithi kuyafika la izothiwa unonhlanhla lo wakho uthi ubaba ungathi unonhlanhla wakho ngezathu unonhlanhla lo wakho ibona baseke nomsebenzi emvunyana kade ngene itende kuphe athiwa mvunyana awungakhumbula lo lesuku bazalwane lembewu le bayitshaliwe kahle ngomoya oyingcwele noma kungaphela 50 years yamila sifundele ivesi sithandaza isahluko sika-4 uvesi number 6 noma siqale kuvesi cela siqale kuvesi number 4 1 Zechariah chapter 4 verse 4 athatha nasho kuyingelosi eyayikhuluma nami ngathi ziyini lezi Nkosi ingelosi eyayikhuluma nami yaphendula yathi kimi awazi yini ukuthi ziyini lezi ngathi cha Nkosi yayisithatha isho kimi ithi lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubabheli lokuthi icela ubaba siphindele ithini ingelosi ithi lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubabheli lokuthi icela ubaba phinde kwesithathu kokugcina lokhu kuyizwi likaJehova kaZerubabheli lokuthi ungabi ngamandla kepha kube ngomoya wami kuphela usho uJehova Sebawuthi ungabi ngempi sesiyathandaza mawuqinisile ukuthi akunako kwanele futhi mina ngikwazi ukusindisa izwe elibhubhayo angikwazi nokutakula umphefumulo wodwa kodwa akunako kwanele ngikuqobo lwami akuthi kufika lesisikhathi ubusiwenze kahle isinqumo enhlizweni ungaphushiwe ungacindezelwe ngoba le ndlela ozoyithatha namhlanje
kaJesu bazalwane awufuni education yomuntu, awufuni ukuceba kwakho. Amthabana abantu nje ngoba inkosi babusisile bayesatshwa nje emhlabeni, bayasatshwa kusatshwa nokungena endlini zabo kufront kuthiwa shiyeni kathulo ayingeni la kodwa kungabi ngamandla, akube ngomoya kaNkulunkulu kuphela, isho inkosi. Uma uNkulunkulu ehambela isigodi samathambo omileyo, wayengaphethe izinto zokusebenza, kodwa wafika indoda lapha efana nawe nami, wayibuza wathi Hezekiya, lamathambo angaphila na? Kuthiwa isesigodini egcwele omile kakhulu. Uthi Hezekiya, uNkulunkulu uwena owaziyo. Ngoba imini emthunyiwe, akungabi ngezinto enjalo bazalwane, akube ngomoya uNkulunkulu kuphela, isho inkosi. Angisajwayele kodwa kuyenzeka ngingene enkonzweni esendlini yomuntu, ngaqala khona kwenziwa ama-cottage meetings, sithunyelwe le nale, sabe singena imizi, sifune emini, sabe siyinkonzo ebusuku, sifune emini, sabe siyinkonzo ebusuku. Kukhona into engayifunda abazalwane kulezi nkonzo zika house to house. Uma abazalwane bethandazile, bethuthumela, ufika qala iculo, ayicula amakhorasi, uqala iculo, umangale wena uzoshumayela ukuthi leli culo linomyalezo enguphethe. Bese uzocela ufakazi oyedwa, avela asuke ufakazi ahlanganise lelizwi ozokhuluma ngalo naleli culo eliculwayo. Uthola ukuthi lento iyodwa. Kungena emzini wabantu kugcwala amadimoni, akithi mangena emzini kugcwala umoya, nifike nilale. Awubani mina ngedwa nokwazileyo ndawo, awuzibona bacindezelwa imoya, abathandazile, abanasundu la behlala khona. Usicela usikhonze kezwe, angikho ready, cela lusibani. Kungabi ngempi, kungabi ngamandla, hayi ngekhwepha, hayi ngokuthi ubani, akube ngomoya wami kuphela. Loculele iculo, usomangala sebenziwe i-altar call ukuthi umoya abuye abaculise lelo iculo. Uyabona ukuthi le ngayiqedi ngishiyawo kwenziwe i-altar call ngoba la kusebenza umoya kaNkulunkulu, abantu bavume igama likaJesu. Ngoba umuntu othinta inhliziyo umoya oyingcwele. Kungabi ngempi, kungabi ngamandla, hayi ngekhwepha bazalwane, hayi ngekhwepha, hayi ngokugudluzana, ligudluzane. Iyafisa ukusiza laba baculayo kuthiwa ama-worshipers. Jesu waseNazaretha uphethwe ngoba enephiko, ingoba uyakwazi alishe lakhe. Abantu abadumisayo udinga bacula ingoma eyodwa, uswatshulwele endlini. Bacula ingoma eyodwa, hayi ngoba bengabadumisi. Uhambe ugogo la isihosho. Abesithi nje, sesibanye nawe, Nkosi yami. Ehlezi la. Uzwe
ngesikho uzobona akaphethe mic athi kanye nawe Nkosi yami angihambe imihlayo ehlezi la ukuthi uyahuma ugcwele amandla kaNkulunkulu akanalo iphimo elingashi. It's not a matter bazalwane ukuthi wazicula manje semcula lamaculo esingazi ukuthi niwathatha niwasho sidwaze nje thina esinayi kulomthombo uzavela ukhalweni nje ukhalwe hayi ngiyethu malifuna laba bahamba lapha noma kulithatheke abanye babafuna befisa nje ukuthi sazi ukuthi khona iculo esinganazi akahambi kanjalo abadumisa bahamba phambi kwaJehoshafati babedumisa behlangene namandla kwehla amandla ezulu achithiphe bengayiwaka basabana msana kuzosixelela amaculo esingawazi nizama ukuthi nisifundise fana nathi masambe ematembeni sifuna umuntu ozodlala ikeyboard sithatha umfana simbekezelele lujulile thando don okay siyabekezela nazelwa mnandi lo mnandi akasekho uselapha ezoqashwa khona khokhela imali thina sazoba umfundisi uVictor Mahlaba abafunda ikeyboard bengayifundiswanga muntu beyifundiswa yilo loluco bekhonza hayi ngoba bezothola imali beglorify uNkulunkulu ofundisa ikeyboard azabone asiyeke ukwenza kwethu ngoba kwethu akunayo impumelelo laba bantu abahlabelelayo yenza sure ukuthi uthandazile ungavezi iphimbo lakhe lingashi awuhlabelela umoyingcwele akazulazule phakathi kwethu haleluya ifike nisidudeke ngawo lawo maculo ngoba namasifuna ukulande asiwazi lathatha isoso nenkomishi akhona umfanekiso bavume laba balalela lezingoma thina sazi ukuthi isoso inkomishi bese kuthi ekugcineni athi yenze njalo inyama lento yama-artist ngayizonda mhlawumbe ocula ngoJesu kodwa efaka isiphandla abona ukuthi Nkosi Jesu antukhona umzalwane wami usaphila namanje Cape Town owasipha loluya piano sisesenquthu uMartha Prince lo she's 82 years uyamfonela njalo wathi Mary Jane wathi kuzisikhathi umtshela le ndaba ngo-1991 wathi kuzi-generation ezocula ngoJesu kodwa ungahlangene naye ngithi kuyokwenzeka kanjani akuyangiphincwadi wayithanda ukufunda ukuthi funda ngale generation ezayo iyahlabelela ngoJesu ize yome ithi kodwa umahluko nje ayihlangene naye uthi umculo wegospel iwona onemali njeke masizodumisa ngomculo wegospel okuyiwona onemali phela ngisho ukuthi yekani angisho ukuthi yekani phela kodwa ngiyasho ukuthi kuyekwenza impela ihambi ngoba asazi thina sazi kungabi ngempi kungabi ngamandla hayi ngeyikhwepha hayi ngokufuna ukuzosifundisa ingoma esingayaziyo angisho ukuthi ngingacula amaculo esingawazi
kodwa beqonda umbiko wasihlo ukuthi yonke into yenze ngomoya emele inqubo ukuthi akuzange kuvezwe isiprofetho ngentando yomuntu kodwa abantu baqhutshwa umoya bakhuluma kaNkulunkulu sathatha inqubo ukuthi noma kunendaba emnandi kanjani kodwa into yami ayifuneki makina angiqhutshwa umoya akhuluma kaNkulunkulu ezekayo lamathambo angaphinda na Jehova wena waziza wasethiwa profeta phezu kwalamathambo uthi profeta uthi profeta uthi nena mathambo omileyo zwanini izwi likaJehova amathambo mawezekalathi ngaprofeta ngqo njengoba ngiyalile washo ukuthi uprofethe njengoba eyaliwe waseyali amathambo akhala ukukhahla ithambo kwelakubo kwabonakala ayibo hey mina indaba bo Azariya profeta phezu kwalamathambo profeta ufike msipha ufike nyama ibhoze lamathambo ngaprofeta njengoba ngiyaliwe la iphindele bazalwane inasuka kude ukhona abantu othi bayeme phambi kwakho ekhuluma kuthiwe ngesisho sabantu uvale isitiki babona labo bantu othi nje mayisekhulumile hayi mina ngisho prophet ekhuluma nje impilo esho izinto ayishoyo sivela lapho thina uma ugide sibize labantu abazanashumayelayo aweza zofakaza ukhona ugijimela kuyoba sekuqaleni ukuze lo akhuluma into eyinkulu abe sekugcineni ngoba akalandeleki kodwa ngicela ukusho sasingaprofethi njengoba siyalile kwakwamazwi okuhlakanipha nokugaga asithethiseke ubabuketi ngicabanga kuyadlala kodwa wasisiza esifundisa ukuma ngomoya kwake wahamba lo yasisi waseMaritzburg usewumfundisi manje sisidumazile intombeni ezithweka ayisebe isidudla lesi ngazibona ukuthi ngiseshweni ngizolandela ngifakaze ngemva sisidumazile kodwa washo ukuthi ayikho lapho sukele sithe bazalwane kwakukhona umfundisi ngicela ungamusho ukuthi waliphi ibandla owaya ubabungide meshela ukuthi azongena ebandleni manje kufikile njengesimenyo uzoshumayela inkosi yayithatha inkonzo washo ukuthi usisidumazile ume nezulu mayethi nje inkosi ngusise wadinga ngingafakazi wathi umuntu wasezulwini yenza i-altar call lo mfundisi ngicela ukuthi wangizonda waze wafa wangizonda ungizondela ukuthi ngenza i-altar call engakashumayeli unomusi entendeni ubaba ngithi uyabona ukuthi nami lento engiyenzayo ngiyasaba angazi ukuthi uzothini wayeveseke ngoba wayihlala exhumile lo athi carry on hey basamani athola isibindi enze i-altar call afastiwe lapha eDwede ngo-1982 kodwa ngicela ukusho ukuthi umfundisi owezoshumayelo esethi intshumayelo yakhe wangizonda waze walala emhlabathini engamzwile ngempela mina ukuzonda ngikujwayele haleluya
Haleluya. Ayingephi, ayingamandla. Noma uyafakaza, wawungasizwanga isandla sikuthinta, sithi sukuma khulume leyandaba. Ilokho-ke okwenza ubabadlana kuyasivala manje. Kodwa ngoba siyakuthanda ukukhuluma sizokuvalwa kanjani batshela. Ingoba usukuma phansi ungasizwanga isandla nephimbo elithi ufakaze leya mfakazo. Ungayithatha eqaleni, ungayixhumi emsileni. Tshela abantu nje, ngike ngephuka bazalwane, ithambo pheke. Ngangingazi ukuthi igama likaJesu liyahlanganisa ithambo. Unofakazi omningi, kodwa mawuhamba ngomoya, sizobamaza amandla ahlanganisa ithambo lingakhokwanga. Suqedile. Ayinamandla, ayinantshiseko, kube ngomoya wami imshikosi. Ayinamandla, nanantshiseko, kube ngomoya wami imshikosi. Lentaba inokudluka, lentaba abamukelayo namhlanje ukuthi ngicela inkosi ngiqashe ngila available. Cela bale ngenyawo singeke sonke, ngoba na awuthathi isinqumo sokuthi kuzothiwani makungasukumanga, kuzothiwanike makungasukumanga. Ngicela ubaba esengaphambili, kuzothiwanike makungasukumanga. Sekuzothiwa bazalwane nanti izwe lifa. Iqiniso ukuthi umhlaba uyaguga, umhlaba uyantekezela njengesidako, umhlaba uyantekezela njengenhlanhla, umhlaba ufike kuphelele. Xoxa nobaba nantambama nithi manje njengoba sekukhona lo hulumeni-ke wenhlanganisela, sekuyiyo ile ncwadi kaDaniel chapter 2 ukuthi kusakuyoba khona umbuso obuthakathaka ngahlanye unamandla. Othi-ke masalwephana abone uJesu ngokwezwi bese kuqheshulwa idwala ezulwini elingaqhekezwanga ngasandla, lehle ligcobe ligxivize konke kuphenduka iphawuda bese likhukhumala leli dwala liwugcwalisa umhlaba, limisa umbuso ongayushiyelwa kwamanye amakhosi. Kungabi ngemphi bazalwane, indlela okade usebenza ngayo ngicela sishintshe. Khona into ephuziwe ubaba emini ukuthi uma ukhuluma uprofetha iba nesense, iba nomuzwa ukuthi inkosi ithi manje kuhlale phansi noma ubungakayiqedi indaba yakho, ukuze into yakho ibe nogcobo lukabo, yenze lokhu inkosi ekukhiphele khona. Oza masingene ebukhoneni, oza masingene
nje bazalwane, asisetheni kahle impahla zethu, sikhudluze iy'tulo, sitheni kahle impahla zethu, sikhudluze iy'tulo, sizothandaza.